V. Ndiye musiaisia kana wende na kwithiwa na kiogo chakwa ila no tondu ni na kwa thatu kwithiwa na kilungu cha amuka muthanani wa mundu tu kwithiwa na amuika kuma kauntini ya Kitui alame tumite nundu wa kwe musiaisia na nundu wa mbai amukamba na nundu wa nthi ya Kenya kusomedia maundu makonete utongoi no thukumile nthini wa Nduani situ otondu isikana silikali siathikie kuthengeiwa bakuvi naku na yetwa ya ila silikali sia mitugo kana devolution yeriwa na ndi no etha wina ikulu ikonete Uthukumi kana utongoi bonthe bala wewithe wi kauntini ya Makweli kauntini ya Masaku kana Kitui no vikie utuma kule ya kundini wa Facebook page tu ya Mutongoi TV kandi no otumani namba ya otumani mukuvira ni ile itatu kenda 5 na ini nguya namba isu ni mana vyuva yoto baiki ndo vikia wana kutilwa ndini wa simu yaku ndi uthote tutambanie mwengi na mweso wa kilunkitu tukavikie kwaka ukamba witu tukavikie kwaka ndie itu tukavikie kuvingwa kileko nikenda mwini wa nyanya wavika kana hivi ndani atetie ingi na ndongo imbingi siende na kuthiuka kila vandu mayiku ni amaleve with the wisi ni Mutongo iva wa ile kusakwa nikenda itina wa miaka 5 ndukethiwe uivuva nzia nondo no isekana wavikia na usakwa Mutongo inongi na miaka 5 ethele nikendoka vikie kulikandini wa 11 ingi na miaka 5 TV ndaini ni musiaisia uithina kana uinyama na ene jo kitumi tukweteye ataalamu kana asomedia mamwene ndi yulua maundu makonetie utongoi na uteti na uthukumile ndini wa Nduani situ aini maitu tukalivu ndini wa kilungu cha amuka Nimobea muno vero. Yes. Ndoke nambiye baba kubi uwete masito maku na nuwe u na wikata. Good. Nimobea muno na nimobea biu kana mbo makwata weni. Eloeli asiaisia ondema kilungu ke na kisese ke cha Mutongoi TV. Njeza nimobea biu kwaku na kwa Mutongoi TV ndo akutotikelia ithie. Ama Kitui South Youth Liberation Team kwithia mwe ngwatane na itu muthenyane wo mundi ene kana uthie twabika ku masito makwa nita wa P Kasimu kana Patrick Kasimu ne umwe wa member ma kikundi cha Amoika kitawa Kitui South Youth Liberation Team na kila kielelo kitu cha kusiogene bota Amoika nitukwithia tuyelea njo muno na niko maete muno Amoika maito pamwe ne kana wese kuthia nitwane na nesia kuya mesini kwitu kana kuya tumite muno muno bio ngewaya maendeleo na muno bio alama umana na serikali na alama itawe kuanzia yo sakwani. Yes. Asante. Next. Yes. Kanu mukethia mbaya mukamba wa Mutongoi TV. Masito makwa neta wa Patrick Kilonzi wa Ngulu kuma Kitui South, especially bandu beta wa Chatune utoine wa Chaka. Ithe ni umwe katika atongoi ma Kitui South Youth Liberation Team na ya witu no kusomeria mwenenzi sana sana wanarika undu mele kwithia maika maundu moni za musibile mele kwithia maika mateka wa iza musibile mele kwithia maika mo mateka okize kwithia kwanzi Yesu nitwabikiana kuikwete Amoika maukamba na Kenya yonze pamwe. Yeah. Asante. Tuna mboli kandini wa Uthukumi no nende kumana hii idea ya ukangira nondo ni tiondo mukomanu kila vandu. Idea ya kuambisha kikundi cha muthembo suye umanie na na ithitwe mwithitwe muithukumata na mwithitwe mwitumia metalata live kusomele mwenende. Nimobea idea no ya kusikiana ya mweta Amoika ma Kitui South ya umanie na Amoika ala mekala ba ilobi ala masia itwe makiane akuyo kamba na kwebinda yasa mekala ku obinda yo to yo nini na twekala muno twene kila kiende Kitui South na oila tunesio kwyana twakwate viso yako kaba musini munene wa ilobi na nebo twithitwe kwebinda yingi ende ila twokie ba ne twethiwe ithie ngosito na ile kosito sieko ya mesie na ngayethe musio eka kwithia twina maundu ange twika aba ilobi wethia twina olwa kana twikundu twauma na twiandu twatia kuya mesine kwitu kwa ukwe binda twiba ilobi wethia no tukwikala muno bio tusekete na maundu mako ya mesine kwitu
tusikite muno na maundu alama maendeleo na alama utethia mwene nthi wethe atwiba kaundu kaumila kwa ya musini kwitu either kwiona kundu kilasi kikwakwa kwiona kundu kanisa ono wakwa kwena mundu unusange wa nundu wa mbelo ya hospitali kwiona lelu kwenda otemwa na ene nthini me kwitwa mathi mako na uyozu kwiona silanga igwinzo nundu kwa yakwitu ni kwenza wo silanga na moko ithie twekala tusikite muno maundu ni ma muthembozu na nundu wa kwikala tukwatene muno na asie maito kuya misi na ila twathi maundu ni azu ni tumona amokite na mayenda muno maendeleo na mayenda muno kuthukuma mone kana wese kwithia ni mabindwa undu la kuviana ithie twilie bai lo bwethia ni tukwikulia muno maundu ithie twikala tuyika mbona kwina kundu mekuo kuya gwitu niki matekuo na tunekala tuisilia na tunoona pena bata tuciokianie bamwe ni kana wese kwithia maundu ni twathi kuma manza kula mauma nundu maundu ano twithia tukiyusisha mono weza kuiwa mbelwe kusangwa ya hospitali ndisanga wa ya mundu unoite wa bauke sione kwitu isanga wa ya mundu ekuilobi isanga wa ya mundu ethike jabe ilamba bone baasa muno na ngalama ya kwite ya mundu ilobi eyulu nundu ona ilobi ndamba ukeweka euma na mundu musi okya manzwe pando ekale kwa uzu ni ngalama extra na bia bei ya kuma ilobi kuma kwitu kamba koka ilobi pia yulu yu hithia kethia mundu waite wa ba kwitu musi ngalama yake ndithia eyulu kwa utwe kulie niki koya kwitu kutena maundu na kundu kungi meko ithie twasia tuciokiani bone ne kana wese kuthia ni twekulia mokuliano na esilia zu ya umanie juna amuikazu matena don't care attitude nundu wakwithia tusikire na maundu bage tuisathie bindu ezu wethia akili situ nesikwekulia tene niki maundu kwina kundu meko na kwitu maiko ku idea yoka nthene itu na tweua kana ne jukumu yitu ithie tukile tuthi tukamanze ki tukwenda kana ki kundu kula kungi nundu ithie twikite kana kitui south kana ukamba ni Kenya na ithio nzetu ya Kenya ta Kenya langi ila twaminie kusia wana twakwata birth certificate ya Kenya na tuyana twakwata kibande ni tuyananie na munobi utuyana zwa ne koti na kila mukamba na kila mundu mu Kenya no iba koti kwa ethia silikali thukuma mwene nthi kwanzia ya koti na ithia ta kamba ne tuiba koti ithia ta market ni tuiba koti basi netwaile kwithia twina maendeleo ya silikali kweka kula kungi itu yakulia kwitu maitha meboneke na twaciokiania nundu pala elima komana nuko tha kwete ideas tofauti kana akili tofauti na yu mwekiana bina na tumala tuthi tukamanthe maendeleo yes asante Patrick keye kangwete ndo ne pi yes ikundu mingi ni sebo gwa kana ndo ingine meyumila sia konseubya ikundi sia muthembosu mena maono kana mena ndoto ya kwenda kwitia uteti kana kwitia ivila mwitha mwika ki kana mwambie kwika ki nikenda labda 2027 muungamio mwakati wenu avikie na kuteta yes ni gulio sio yuki twambie kwika malayambe twinena India ya itikesa ungamia mundu mwakateka kikundi kitu lakini tunenda tutabiandu owo haundu wilie sana wazizia kwa kwitu ukambani katunene ukambani wazizia ukambani ni nzimwe ithitwe itengeru kwa ibinda yaza na itengeru ni kwithia kutithia wana atongo yatongo ni methiawa na atongo yala methiawa kwanza mwaka nengi peisa mwimwe meka au kasabu achita manasi kanundo yu ukoka bawa minolika ba kiambu uthetu nukuona nuku senzia lakini uona wa minoko liko bawe bikawa mundu uthetu maundu mei mathukite na mei we kazi ano ayo bikakuya kweketa wa motha ukithia ni kwacha kwanza na kivuni thina na yu tukaambia gikundi ki tuonie no sio tutabie wanarika na andu ma Kenya ni chao kila meka nwizi maendeleo ila mwasa kwa mutongo imuthuku kwanza yemwe kanenge maendeleo mayuka lakini mukaza kwa mutongo wina andu ngone yake na wina hoteli ukaenda kutethia mbai na ukaenda hoteli ndua nukwithia maendeleo moka lakini ubanda wa siasa maybe pakeza kwa umwe witu na tukazia tukethia na like mind yitu we can support him asante nena twamba kunikila uthukumi yotondo mwise kana uthukumi ni wathenge iwe kula kwi mwene ndi ila silikali sabiti uko siokie kana devolution yoke
devolution kuma yoka nuko na bena change kwa mwenende kana no sarakasi devolution kuma yoka kula yanenganiwe kwa atongoi ala mesi na ala mena wendi wa kuthukuma mwene nthi ko nionekete ni kuonekete change nundu serikali ni pambite mbesa mbingi byo kwa Nduani kwanzia ya county government na kwa woki nundu obisi ti nomba obisi ni mundu la wali kabunthini kula andu makwatie biso yo kwata mutongo iwe ketumi na mutongo iweze ni chao chele kwa nundu maundu meyika maundu meka kwikwa na no mpaka ethiani mukwenda papo ngame sibitali no mpaka mutongo ye kalenzi na yamwa tuambia ba na tweke kine kana ba pone ke sibitali kula kwa kwatie Kenya nima kula kwa kwatie mutongo wina wene baasa no kwenda byo kuthine kanundu wandu make mone monie uneko na mono byo ko yakwitwo kamba no twazie oila twambe iyo serikali siambe una county government yambea the first regime no tuone to maundu kithi ame okuo na biko bandu nethe ani tatwambea kwasia ona kabaketha tukulio mokulia kumakula kwa national government na okundu kungine tuonete at least ukithia okundu kutane kuendeleka oyu no kubitilike nundu maendeleo ni maundu tazi ukithia mundu ni kuma kwake athio soko nesa kundu andu mana kwama tulusini saila mbunga yewa uchona no kwaso bwa kundu andu manenda kwasa nundu wa wicho kona ndawa no sia thengeangea lakini kundu kungi ukithia no undu twambeiye kubyana na kubyanu na ukithia nundu ebinda no yasonga oyine miaka almost 10 na kindu kumela kumela devolution yambeiye lakini kwena kundu ukithia ona kwe zaidi ondo kwabyana no ukithia mtu atu ekuletie teneneki mandu amabyano Patrick midena ibitina ndiseka neko usikana lakini itakuitio banini ene ndi makituni nimekuoneka maikalana ni muno sana sana ndongo katikati wa governor senator na tongo ya langi amama yasa mwene ndino kuumia sana sana tukunikilanga liko ya wima wamwe sibitali ni angi mayasa governor no dokumenti angi mayasa nda dokumenti senator yasa governor no itembesa andaite na sinusia mutemboso wata mwene ndi wa kawaida ene ndi makitui ni madhukumitwe ni serikali sia metiuko gadua kutabia pata yako bidhania abata yako sesania nye Kitui county nukwasia athuko ni enenze ti athukome na enenze maleto athukumwa nundu wa tongoi ala tasa kuye pena amwateo nange athuku na pe ndeto emwe amukamba yazia kiki kautaba na kikautaba zonze zithia sio siete mukyo tisawa you kuli athukumwa kwitu ba Kitui county nundu atongo inimethiwe mate kunena wasia umwe nundu yu ukathi for example takwya kwitu utona kwithia mutongo yu lota uzakwira ta mumbunge ndani na ciana ngabana kana oloza kwira ta senator ndo kwate ani ana yao na ngabana na ngabana na ngende kulo kwate na mumbunge na mumbunge na ngende kulo kwate ani ana senator na the moment mwethwa mwianiku baingo ziwo momo ka thukuma nundu iko for example nye kuma ngesoma ni munini ba chatune hospitali yewe ya dispensary obala nenda kuya moko makwa au nginengelwa tutalwa ndelezia ni tubana ndo na kila mundu wonza yuka uthimwe ni nyonza mukana ngwanda wayandiketwe p 500 izu tibana ndo yu okila naona ni omunini ano yumo itola wa bayamusi kino chokwe koyu kunyenga tuo weta na asia Kitui tuyombado na okamba ni tuyombado na nitu uniti kwisoswani amuno na ta leo tianya na atongo yaya titu ya thinoyu nundu for example totally ndondo kazi Kitui ubanda wa uiti sana sana ubanda wa uiti na kiwo thitu ithinani patike ndo cheza kwe kwa kimaana kito no tethia mwenenzi. Wow, Patrick P osudi uwoni wake K na kuwa ni wako niba nuko na mwene ndi wa Kitui uthukumitwe na uona thina wiba nye ndotha kwasia mwene ndi wa Kitui South kwa oyitu nena uone kana aya muno mbe wondu wa ya miaka 10 mithelu ngalama ya maisha yende kwambata na kindu kila kithuku
ni kutinda na nzaa na kukoma na nzaa inya waku awite andu makitui nimeothina muno na nimeothina zaidi ngone nundu nimeze mathina mataile kuthina na mathina serikali inenganite mbesa itono mathukuma andu makitui sauthi tia thukume na no nacie telete kuthukuma ni kwithia andu ala manengetwo usukani manengetwo nafasi ya kuthukuma mwenenze maina wendi wa mwenenze kabisa nundu takethia ni ila twacia serikali ndino uwezo wa kuthukuma no twithia tukena umunini lakini kwa oyu mbesa ni nengane na kitui kwa kwitu twine biso ya kukombea mwakongi na mwakongi muthukumi unge obisini nonge obisini indi nongwe kana kwa oyu kila kibo nitweze kana kilazi no chakwe kikatonela mwana akasoma nitweze lelo no utemwe andu matanezela makesela nitweze kana sibitali no yakwe ikooneka nomba ilasi ito yesioneka kundu ta ilobi kundu ta Mombasa nitweze kana ino siakwe ko yakwito ketui South ko yakwito mutha ko yakwito ekutha indi nitweze nitwonete kwebinda ya asabyu andu makweto okitia mobisini andu matekwenda kwatiania na totono kwemanwa ukethia ithio nze twemano nundu wa kuthukuma mwenenzi ni ishua tweleo muthukuma indi nundu twemano nundu wa wendi witu nye nenda ngizopitukethia muradi u siakwa siambe kwithia sibo siba ote siakwa sithie singali kwenu ingi na akuete iwe mutongo iwa hii county na akuenda twizopitukethia silanga uwenzwe siakwa siambe kwithia sibo twileo kuusania na nundu tukuusania nundu wa wendi wakwa na waku tuizo tethia mwenenzi indikethia ithio nze tukuusanesia project yani ikwe apana lelo wambe kwekwa sibitali yambe kwakwa at the end of the day twele yakwa agiri ona kamwe wenda lelo na akuenda kilasi na akuenda sibitali na akionongi enda basari at the end of the day twele yakwa agiri na twikosa kimwe mwenenzi wekwatia indi kwa oyu ngali ko yonze tikisomo ti lelo tikegwo ti sibitali completely by kendo mundu wake tu utona ekwati na niteze ningusa nesio na andu matena wendi wa mwene nthi mali ivo uyona maikita mwaka wambe wakele wakatatu ukiri andu tia kabisa bio mate ukwati ni chau indi mwene nthi nake ndo mukulia nake ndakatete kwikalanzi ndakatete koza maisha ta kawaida na ije niwoge tumitumali kikundi kicha liberation toke tutabie mwene nthi maundo timba kawaida ingi na tuyamba ikala kawaida ingi tweke maundo kawaida kala kethia wapo no bungu nundu pamwe patwa wanebia na iyo tuyisaitikela ketui kiende kwekala ndulage biana na monobyo kwa yakwito ketui South kila twa ilo kwata chone tuthio kwata nundu leto kumaloka tonene nundu wa mbayito tonene nundu wa ndo maito ti kondo wa ndo maito yeta imwana yisi amuika apana ende nundu tese twende yakwe kwekala keto kweka kule nyakwa wa utakebu miaka miongo methelu I can tell you kana suwo ola wa mukamusi ukamba ketui South ni kuo kumaloka aliaka utakebu lelula twakwama mbwa yauwa umundi ikaua suwo nundu yitwe musimu ambwa yewe suwo umundi makwama bala makwama miaka 20 methelu tukwatiania usiola wabingia andu mbwa yauwa umundi mabingiwa usiusu ondo mabingia wa miaka mbao methelu kiwu cha bingia andu miaka 10 methelu ona suwo cha mina kumubingia umundi cha mubingia mweme obika soko nundu wacho kwa mina kunya tabika kano kibukiu mwachate ya pasa 5 kilometers ono mundi chate wapau kindu kiki twaenda ya miaka rudi ata mbaitoni ethia kola ugineteze andu mesela yolo kigo kizelande mbua yambe yakuwa mwekuyu na mukalajini na mu Nyanza enomba lakini ayo maloka mbua yuwete aisoko ose malumake askioke musi akaangie siana ende yetu ambaye tela mbueche no bongo ikaua muno ni mwako mo ikaua muno yani tokomo tiku ya tena leo ende lego ya tena ambo bikakethine no bongo to ya ambaye kala maisha to ya ambaye kala maisha ona
Yule hapana. Tuweza ikala maisha asu, tuweza ikala maisha asu. No mpaka bebe na mubango wa esuo kubyano. Lakini ethia pa ina mubango wa miaka 10 yukite, miaka 5 yukite kukethia kwili ata mubango usu ethio tebo. We can assure each other today. No to promise mwene ndikana ethia pa ina mubango wa kubandilisha maisha. Kukwina mubango wa lelo no wiki wetu maramu. Ethia mubango usu ndibosuo we can no te ya kana ona miaka 20 yugite kukethia kubyano mbaito ninye ne kalanze suwo ainundu no nikile matope ni nabinda ne kalanze suwo na wela ne kwa wethia ndithanuka ngeka ata ngae mauma ala numba ni kwethia ndina bina wogi ni kwete ndaka no bungu no mpaka tusovye wo ne witu na muika no mpaka tusiokia ndu ne twazie no bungu mwaitu no atatie na uno atatie nyena kwandie tekela wene wekie kila wekie mo kelia no bongo to mala suo ige tu ya tha nesa kana maisha asu ni mothi kubadilika twebika miaka igi ukite asante serikali cia mitioko ila siokie nono tenene ayolwa Uthukumi Nduani serikali cia mitioko ila siokie pena ni babitukithiwe kana ethabe wea ukuthukumwa ndini wa county kana ndini wa Kisio kwa ngelekanyo etha ni ba Masako athukumi ingeleme uthukuma wesu baeletha mayuma ba ndini wa Masako kana baeletha muma Kisio ni kila uthukumi usu kuthukuma ngalikoni ya Kitui ni munengetwe ivuso yuka na ma contractors ina uthukumi ingi meuma county la tofauti Kirinyaga Nairobi Mombasa ni munengetwe ivuso ya serikali cia mitu kwa cia mina kuka we ulo uthukuma ndini wa Ndua na ndini wa counties unewe ivuso yambe enendi alameba yes kwa bande u ndo na kwasia mawea nondo kipala Kenya abikiana tikitu ibeke yake pala Kenya abikie andu maketha na cia kwa na nitio ndo mesene na atongo imaitu nimethiwe indo no kuthio ukethia bo mundu kunena lukelo to nena na labda obisine ba ya yu ubande no na kwasia kwanzia makanengi ti anetha ni manengetwe ti yonze no andu wabuthu izinge sinengani wa kuyo obisine asianenga no kuyo obisine na mala yambe nuama ana mao ya mautu contract Jesus yonenga no sio zinenga ziba sigwa sio zinenga no ziba ndiye zika na kinando cha gubiro nikinenga wakindo kana kinenga lakini owo undu wile project nya kwanza ile ndo nowera na tie ndio kitabani bwe mundu project ile ndo nowera ndo nakwasia ndo no siono ina ngasi iziobo labda sia ila rinji mwenge ndo no nenda akuno ngakita kasukulu kakiwe ngati bano ngakita hospital kakitwe ngati bano ngakita ka vocational training kakiwe na ibe kangika na akirwa bantu na nizio kudibuna kanethe yake bo kinge chandikiwe nina za kibo kicho kiche kwande kwa bai kana nicho chao ndo kibo chandikiro kiwerere kindu kingi na chokela kibuni chao kindu kingi yuko ndo na kwazia kwanze makanenge bado vaingwa kindu kinaweza kuikwa na kaenda kutunga katika kafe coverage yenu mwekie na mwekie silanga wiba abantu beta wayenzo wita wakakomba na mutongo niyo yakapie kindu chuchu na history bai na mumyandikite twisothelelo ba nundu wazize ibinda ya vano wambia yu kaunenda kabula kako kitegua kamino beta fe vano wambia thano zumwaza tikiza kwazia mwiwe 11 nusu kibuchu mbwe yuwe weze kwa note kwate baya sithoni kana ba mabiani pala kitumana pethe awana thina nundu waika komba withia ithima sienzwa mpaka sivika vuti 10 kana miongo ele na nendakani huyu kalika kwa mino the yuna nje wandata kuta kibuchuchwe woni nyo ni actuality bela we nayo indicate wa the yu ngokendi etioke kuthika witha na izuni walela yekitwi na kekabe project tambe ya kona nakakomba bezilange ngibaya bantu beta wa kamunoni yenziwe na yenza wana ndu mainengwa tula tubemba I think government andu mango yolau na mama yozo andu manduwa
maithuko mabubu netina no maithuko maina ngo kala mone ngo micho kama yenze chao kibu na ine tangange kulia wazilange yibaya kamuno nene na atulile pandu futi na mumbunge tina senator ati na ngavana moya wone mo bene ngina bubu kwira kaloyo iyo bubu kwa kwela kwa mbamo lomba na bubu kwa nzuko andete nayo nene nenzena nene yake bu nani bayita mundu wotungia silangezu kibu yuno tulatile kuya tikatewe kana tulatenzeyo yuko unye ndo makwazi kwanze mukanenge mbado we need to rememberate kuremberate ni kuobozya no kitu mko na bata wake kundike kitu twamwira tuka kuobozya andu maitu timatabyo uwo na minundu yitu ukite binda yako ika decision tukite binda yako decision ya 2022 mwe yuko ne amundu kula nukakonia mundu kula nundu nuko nenje viviti kana nuko nenje ngilile wako nenge ngilile na baada ya miaka 5 ukamama ngilizili no utiriketika ilo kwezo wazi ya mundu katwa mundu tibirali ara na pate ngale moza pate undu wakisezi lelo no athukie na nenda kukwea ithe tamake twi iyo pe bandu ti tenena na mundu ngiro na nake na tumukulilie tumuye tyote tikile uke kitwi hatwenye ndikina kitwi na mwana ambia noewa ndinda ngora bya noewa na mukolia we kitumi cha kucholea kitwini we kundu gwandu mada muzo tu ye kundu gwandu matwa wane kivu changa ina ne wathimo ndiamba ko no thando metwa wane kivu niki nundu kutienzia nazi onezi ele kuikiwa kunye totally I disagree with the leaders from Cumberland especially Kitui County sana Kitui South na hii Kitui County ngavana nyene nendo mbezi katika ngavana na MP na MCA ola wakwa abakuna kitu onakenda thukumite batingwa kindu batingwa Daende ni situlika ndini wa usakwani kana usakwani ukwethwa matuku kenda mwini wana na eni yo vinda ya ene ndi kubwa bwanwa ni ateti belo ko kana mitu akamanenga suo suma kauwa makasya we omonde mutinda ni watu nenga mututika ata tidi kutha wandukani omonde mwende ni watu ete sukuma tika ata tidi kutha wandukani na nile uwa muthenonsu uthela matesi ila yoloa miaka 5 watho wana mutuka na watho wana suka kana t-shirt kana ngobia one waku witho wiki andeni wa moiso utwana otabya mwene ndi asa kwe mutongo wili ata kana mazisi chao lame usakwa tongo Namubaya muno ni kwatie kuliozwe ni line na kela idie twenda iseta kikundi na twechambia kikundi kitu twaisie ekato chambie na kikithi wa kibo usakwani utanamba obika kithi wa kibo muthanya wa usakwani na kithi ya kibo usakwani wa beta nekana wize kwethi ya mundu wa minoza kuwa na akene twa muodi accountable nundu maundu hao kwiwa me utothinia ti kwethi ya kwisa kwanawa kutu wako sakwanitwe na kwaasa kwanwa miaka mingi muno umundi Kenya ina miaka miongo 5 na 8 kumela mundu mwi wambie kwisa kuya no ola ukothi kumwakilisha na otondo twethi twazia nekana mundu no tusakwa we itegemea nake atuthukumangata ithe na ngo yake olau ithe ngai amutethesie atwiwietei atuthukume indi ithie twithiwa na mikakati ya mundu noi inaitu ai moto thukuma tukeka hata tukamukula siata usakwa nda ukite ki kawaida andu ala me umanza ibila nembo moka ama kitandu na mameta moka maimatabia kila mekwenda na methi na memoya wabikele peni ukaandilikana ithie mali batini twazia maundu mayambo kunu na teka kwata resource different ithie twambone nge mwenenze oyu ibinda ithie tumwite ithie mwenenze oke ambe tuke tumutabie yani ewe na twe munenge mwana nake anene weta mwenende nekana twe mu prepare kuthile bene nundu tia mbone nania mundu mwima akakenga mundu mwima onge mwenzake ndo mukenge tukoyambe na yakele leo manakana no bongo kwa huo mwenenze ambone ngwe nafasi ya anenewe atetiwe ni mundu uzu wa siasa nundu okabuo ko mutabila siake inasyo na yokela hivi na mino mutabia aimunenge silingi 50 nakethi mbaitoni yani miakela mwathina mwetele muke munengwe leso ni mundu wa siasa nekana mwasie une wotona mwetele ngobia nekana muke mwasie uno niwe ukatutethia we utoye bunumba na mwana aku anaminie class cha 8 naona ye mwana kumutwa secondary nundu woko za mbesa na kwina mbesa sibo sia basari mwana welwe ni uthauka waeletwa ni kuthi akasome nasyo mundu wetele we unekalie buna mwana aku aye mosoma ubatitwe mbasari wetele yana ya mundu
na wamina kuyoza weazia usiniwe ngathi kusakwa no bongo ithie tukunenge nafasi mwenenzi kikundi kini chambe hizi 30 process chambo tabya mwenenzi ambao malo kothi wambe wosakula na nenda ngwashwe kana ando ne manakolete na ando ne manonete koina bata wosakwana nundu tusakwani yaki na tutu watu sakwana na tuyona uneko twamina kusakwana indi nenda nime tamubandi tamuimi undu utaya muonzi mbua yende na kuwa nundu na wosa kwa no wende miaka nenda miaka rudi nendo moya tu male ni oyu ende tu male ondo tutaumala mbena ambako meya pa umilienze kisioni ambe niyo sevinda munena niyi saila mwende toseni saila mwende te kanisa saila munyo mayani vuma uyo ambe niko nena mutena influence ya t-shirt ya mundu wekete utena influence ya maana tano weti wenengania aya mweti ya numba kwake oka munenge kila mundu ngiliye mwe na aku yuma kwaku ne wati andu maku mena kendo me uyo labuda kula we kala ne we ba rendi we ba rendi wangiliye mwe mwambe kunena mutena influence ya siendo isu andu mendie mosa siandu munene kabisa byo nicho kila twele itha toyekwa na toyeke ethia muyeke ni sawa sawa tungeni mundu usu wenu kibelani ethia muyeke na muyandu 10 muyandu 5 bau ethia no mwitikile kwikenga ikengeni na mukithi mutunge mundu usu muthuku kibelani twithio nenu ba miaka isu 5 yokite mwakwa ratha ebizu yako nena nese kana nundu muyandu waima na kula sieko na wane siana ikona wane mundu la wosie kibande na mundu anane we kibande Kenya yeze kana mundu usu ngo imekaju akakengwa ne kumamaka na wono bongo ethia ne kuthukume ethia kwenu kwina stima na stima izu ciamba kwiyete no cie ndio thonga thonjwa o yu la withukizie ni wiwa na sabio kana munini wa muzumbe onga maasia tumepea kila mtu stima tumeconnect kila mtu stima wewe uta na stima imaanisha wendu mundu ila makwasia tumeconnect kila boma na stima we mosi usu waku uta stima imaanisha usu waku timosi wando imaanisha nyo yibo mwe malai mwe malabu tondu nyo mwe na stima kwani kocha okekere akiende munena ni ba umusie mumame stima ino no sie ndio thonjwa na alando mumatomie national government alando mwejano muna manengia nafasi ya kuthi kwa county government maka mumanzie kila chenu nundu ninyo muto maandwano kwa oyu nena nieni na tafadhali mwikate kuthie lebeni mwasa kwane mutambeta kunena na mwambe yako nena munene no wo munene na umelu ethia kwikebwo ethia kekwo na chetiwe ni mundu usu akwenu mutunge bela ni nyendita thira nake indi ulota abuthukuma ona mwika munenge pinda ya ukuka kwenu oka kumwethukesia ose ni mundu nginundo katiba yasia ona kamusilikali ituthukuma na male yito na ito tweka thithio nze ilobi tilatie male isu tete kuyito kamba tisa kuomwe kati wito timutume in fact ni mutumwa undu utuma mundu athia kabingo ye indo ciaku mundu ngendo kakengwe ni mundu tumutuma kwanza yesu onetha ni governor onethia ni MP onethia ni MCA onethia ni senator tika omutuma ni mutumwa wito enda kwa niaba yito mundu usu ndaile kunena kindu kingi eka wasia wito na ndaile kuthinikia kindu kingi eka thina ola wito mbaito ni unathinikia ithie na nduna akwata basari ukatwete unathinikia ithie na nduna akwata kilasi kisome ya ciana ukatwete unathinikia ithie na lelo no ula twesela unathinikia ithie na twestima kwani unathinikia ao ti wone thinikia na wendwe kale kuyunu unathuie we kalaku umano na kula situ mwene nze nena no kenena nundu ningo kasa kwana no za kwani une wetu kwemwe indi ukogua miaka 5 ukiza kubadilisha tafadhali hivi aweze kana usa kwani une maisha maku ni maisha masi ana sia kuizuzi yebu ni maisha manzia wa yitu ile koka na twa hukua na nzia yo bao tukwari na moko mate mathambe tusioko balatu tuwa na twende ya kuthina inde tukithina twila umune ithie nundu nije tunenga ya ndwa nafasi ya kutwakilisha namubea woni wako woni wako ulono no neno pena bata sana sana anarika yakani sioke baya Kitui South kumela miaka ya usakwani na twa nengio mwana tusakwana na sunguma atianze yitu batingwa mwako mo kwethwa na youth ma yumelia takikundi kiki kwetwa reparation batingwa na kikundi kitu na kalilenze na tuona maundu mende na twa banga tuyazeta mutongoi tuizo thela batu ikirara otuzia ili tinumela
nala 2 million tuenda kuya andu makitwi tafadhali kila mundu wena akili yake timamu no kwenda sio wa mwana wake na wake koyu ndukata kukwiwa akili ni mumbunge ndukakwiwa akili ni ngavana ndukakwiwa akili ni senator ndukakwiwa akili ni MCA kana women rep tafadhali maendeleo ala tutonoma kwata matsio ni mabaya kitui county amba ngimeba yulu siaombola na simya ile ila siayawa lakini mukakwata mundu uyona ngonzeo yakwika andu neza nikumeka for example you azemba kwa kwitu withia oyu ni binda ya siasa ukile wilu wethia nutaone tawambio nenu ukiwa wiko na wasimu ukiwa ukabana yo inyono ingetwa hii for example yingengetwa nganengwa ngili myongo ile kanonga nengwa kelango nengwa ni mundu ni kana ne mwine mweke kunene akindu kingu nene abacha kitwi South Youth Rembaration hii ya kurembarate kitwi kitu yunye kweli na nengwa ngilizu bibiti no ni tumie myaka 5 kana inde ile nikarethia family yako ona wiki ziemina na for example amwe maito twe riverenge ni yani tuoneka ni woseo tutwina okula zina labda ugea wina kaindo wina madina maingi labda wobala umazia mukata wako ya kila siku lakini be mundu ibaya wili enzi kitwi na wandena bande mundu uzie ityo kumi lobi kana Mombasa kana Masako kana bandu bangi we etelete mutongo yula waza kuiwe abikie na kumoteria na bwitina noni mutongo yumwe nozie loli yake anekia molio anaambio yunenga andu molio na kwana zina akili tia kwa neta na neswani hata mundu na nazia kana ninye ni ile njombozia kana ninye ni ile angota ndio ansalugeti ngida ninzalugeti ngatira kutwa koko ungekuna nile kana iza mwingo na hallucination kana niza mozia awo ngida niko mundu kumela waza kuiwe ndio na anenga nita molio wanenga ni molio niki anenga ni molio niki weze you end ya kukumbraibu andu na kuonga andu na kilo kimo cha motele na kakuni kwa kama mauta ama nenge noni winenga na ku muti ina kule mundu ende cho andu amba kama ngata kwa mawote na mamino wota mimega mugura nonge bumbe mamweno arwete yani toza lakini cho ukito tonga nacho ithi ikwitikela na tiyetekela oyimende ekweka kiu magwa molio kamotele tukunala muhimu kenangwa kilo kimo yukilo kimo kioteja na nyao na mundu uzienda kukwea I care you care for what hakuna kitu patikendo andu magi tu South na andu magi tu county ekiyo kengo na tongwe Heda murongo yuzuna na kwete a tournament. For example, bena tournament ingezi kwa hati yegumilo prematurely. Yele ndo ya muika tournament. Miaka 5 na ngini tournament ro agwe miaka 10. Na ndo ya tournament for example, for real. You don't know ya tournament ya sua umara. Muthenya umwana wetu agugito nacha talent. Unacha talent yeba. Na wamina kwete ukunithia mubilo ozuze lelo uazalando atume hivi. Na we aim yaku nuko kuna theater. Nya amuika kitu Saudi tabadali ekikwa to tournament sitena mosiao tournament ya zero 2017 na zero 2018 na zero 2019 na zero 2020 sietu 2022 niko hizo atakwani nozelwe ile hii anamweka abaka mubelo kaba mukatinde bala mutinda ndonda kwazio. Asante. Naende mawatumani ni maingi lakini vile utumani weva watumani mwana ukitwa Paul Moli. How can you call yourself a liberator while you are selling somebody? Be neutral, otherwise you are going nowhere. Ni mwitha mwitu mitwe ni mundu. One mundu we. Uzuko na ni mundu tumweze na samuno. Na nini zietele tubike ba ne kana kutumie ka message kau. Wene watuma na usione ka somwa. Na ndani mutabye kana ona ake ilienze bau ena mundu lo no support. Na kulinga mundu la twethe iwe twasia twambia kikundi ki ni chama mwana make tu Southi mawendi musio alama taulwa ni kulama uma na alama etho mayuseka na maundu ma kitu South kiugu wa mwana ogwera bake yetwa league ndene yitu kati wa kikundi kikitu no tekutapye kana umundi tena league twethe twekunethia iyo paretete miaka 5 kwiziaza na kureziaza mamwana maito ilama mina kwethiwa na holiday ithiana na kila kinini kito tenacho mwana ume mana makeli oya yume make 3 na olonge make 5 twemoya mibila na twematwa mathauke ibindezu yonze mekateka holiday
ukwelewa ko nundu wake tumichu nicho ithie tunonie tuyamba kwithia twika maundu atutu atwika na twapika mwaka wosa kwani twikunza moko na twikala nzi twazia angania makasa kwana kana angania weosu niguo wa kusakwana na ithie twikala nzi no kithia twina wasia na tuyamba kumila tunene na andu maitu ithie kwotha leku netwekalile nze tutaya tumene mundu na kati ya kwikala kanzi kugwitu ne twaiye mekakati ya nicho kila twitha tuyika ithie ne twiyete pamwe ata na twayete pamwe na twanenania tutanengetwe kindu ni mundu na tutatumene mundu thini mumbane na twamina kumbana nipo twethiwe na mekakati yitu twithiwa na chapters ba twase twithiwa na chapter Ilobi twithiwa na chapter Kitui twithiwa na chapter Mombasa na twithiwa na chapter katika award sito cia thantatu cia Kitui South tunenanie usu wothe ni tutaya tumene mundu na batu okasuo ona kati wandu azuma kwiti ibela pai mundu wize kana twiba uloma mia mania ni kwithia ni wonie poster inde bayo mwe tunamutavia kana suo twithia twiba na no tunene kumo iba na twathi kumina tutamention ni mundu umwe kati wa alama etia kula lakini weta musiaizia ni wo kwa mwe andu azukila mone na ni kindu na ile kwithia ngeiwa na nicho kila na ile kwithia ngetabwa inde katwa galanze ku kwitu ithieta hamuika no mpaka na wotu ithi kati wa andu ala mongamite tuseka seke tumane no ulotethia mwene nthi no ulotethia mwene nthi ithie ni wetu uthi tukazie o nitonie no mutethia ti gwithia ithie tune na agreement nake tuyambia nundu onangalia kwithia ndeke kundine na nina kula na kibande ningathio kuna kula ngathio kuna kula nilaletie ndasieje nuzu nako ne yakula ngathio kuna kula nese no kwa ukikundike with all honesty kana kwa uwo no thali kumuinge muno ni chasa kuye ni chasa izi kati wandu la mongamete nula wina katraka record nula wina kindu ke kwatwa nula wona nitie kana kwebinda yasa ni withitwe we na andu make twi South esene namo nula na andu make twi South withitwe emathinikia nula ona ate kindu kwenda na ate mutume nandu utona kwatha mundu ngenzia no nithie suo ndeze kiwongolia lakini ngwe yokulie mwana yawe baya kana vyo bizine mona nye ndiko tebya endi wathi baya no thikotereka no uno kati wandu ano mongamete no ula wina kindu ke kwatwa no ula withitwe we mwene ayuseka na andu make twi South ona ate kindu kwenda mundu uzi niwe tetona kukwata kwoko ithie twikwenda mundu ulo ukasuo no ne kalenze suo ngandika manifesto nzeo muno ya kila ngwendo thio mweka lakini nabwe tinai we withitwo yikata nundu wakitwike kito South twithiro twithio sine na kukundu kwasa twithiro twithina ni basati twithiro twithina ni malelo twithiro amwika maitu methitwo methine kane mawea paiki ndu kitona kwika musia iwo mwingi muno atumeye mbesa ciake atakitheka atambui atang'ombe asomethia mwana amina skulu ayuka ikalanze bumosi na mesiania nake mwaka wa mbe wa kele wa katatu nu kati wandu amongamite nu ula withi wa kwebindelo na thukuma kana kulotwe yethiawa nu ula withia atha mumuika pandu tono thiku kwataka wila nu ula withia aonia mumuika nzia wa munya wako naba nu thikutetheka nu mundu wokozu mundu uzu ithia tamuika niwe tutono kwata kwoko ende ti mundu au kasuo okiatwa vetune na akeona ba kanisani ndamba kutupicha yes Albert Ngutiasia, these are the kind of minds we need in Kitui County and Kitui South in particular. I'm impressed and happy to have such brains in our midst. The future is bright, the future is promising, it will get better. Amen. Ngaga se watching from Kanzi kumwangala kedia mena isu ya Kitui South no imea savali no tuyimwe view 100%. Asante. Ngaga kasi tuned ni ingi alama tumete mautumani mo. Na indi tuende na kuminukilia tuwatelienda tika na tumine kilungu. Mwidi tuwe muyika hata kupundise kana kupingwa akili sia mwenendi mbali na ukandenu wa mitandao ya kulikandenu wa mitandao ya mikumuka nilani Facebook, Twitter, ABCD na ukandenu wa media tonumo ukandenu wa Mutongo TV, mudhindenu wa radios na TV singe. Mwidi tuwe muyika hata kusome vya mwenendi kana kupingwa akili sia mwenendi. Mwidi tuwe muima kumaniata na kumavundisa. Yes, ekuli ya sio mno. Ile kumela tuwe tuambia kikundi cha youth cha reparation twambia ba Ilobi tombani andu twakomanie bandu beta wa Ndelu farm toka tombani andu twanena namo
twamonia ni maundu meku ala methitwe makikwa nai atwamonia ni maundu meku ala ithe tutona kwika nigagweza kwa ni twasuya maundu amaneka wa nai meke gondo maneka wa ni twakomanie ndelevamu momba na bakubi otata tu twasyo kata kwa mono bantu bangira kwa ndire yumba nengi imwe na tumba buni tweka dilenzi sana twathikwa yake twi South na ke twi South bwana ethe ya mention ina ward thamthatu na zi ward izi thamthatu ndenda kupika kila bantu na kigundi gekitu kina mundu wa kanziko kina mundu wa mutha kina mundu wa ikutha kina mundu wa mutomo kibweya kina mundu wa ikanga cha tune na kila bantu bonze mpaka na kuku athi tina everywhere tina representatives siaome asiaka nitethiwe tamino ba kubangiria chapters tika kwaza ethani ward ya ikanga cha tune tagune twakonie twakomanite ikanga tiumba ni amuigazu ma ikanga ward ina chatune tikoma na mabandu timasome thiondo kuwe yuba au tukule mokule tuisungya timasome the tema no ene kiki na na chele kwiko na tele kwiko nikana ukethwa tumabuni twendie mutomo twaizo akara kwa manana andu ingi na mota amelezia tumabuni tunaendie athi tunakomana na andu tunamelezia tumabuni twendie mathima mutha twakomana na andu tunamelezia tunumabuni na kanziko twakomana na muika monze na ukazizia na iposta zito tithia atiandikitwe ukawithukizie na wigara na winena nizo boyira no ituko kabano TV neno ukethe andu etwithukizie andu tukule kule tutukamba kusungia na witukule te kwamba kwithukizie nikari kara tizungia yukuni tithia wana maumbano tita amuika tikakomana namo o yutwendete wicho twathi tendete ba abandu bakwitwe ekutha tina chabuta che ekutha na timete ni moke na nitozo ibinda uketha nitatemba tayamba mathangu kila bandu andu mayuka na moka timelesia nimele tukukuna kula neaki na kila kibone yoka neaki agwe yoka mitumia neza watho wana zilingile ukone kula kana wanengo kila unengo kwanitwe pe maandiko amwe I like scriptures nende maandiko pe maandiko amwe mwana omwe wa kulilwe wetwe bibiliani akwani sio kidhavi wake no so wandengo ine itu na ngengeta byandu make twi South tabadhali mwigezo kwanya kula yenyu na silingile wanengwa kana kamukuka kana kanusu sana anarika matumika nai kuwa mukuka ni mundu mwizi okamuhimu wewe woke ni mundu imundu uzi watevyara ukiwa wananga ni abeteta ba mumangeni iwe kuthia witumika naye ino tumika naye muno aitha ndukwizwa mana real senses cia kutamuna ndukwiza kuielewa tafadhali ithe tama reparation timukulia mukikosa kwani ikiyosa kwani mweze decision yelo kweka weka kindu kikuka ku cost 5 years 5 good years within either way change decision ina tuzekeze ni atongo before tumasakwe na uyuko twete manifesto akwandu nakengani andu nakengani uyu munale kalanze bako kwandikia maundu matyo yako kwa thetu na weti moyuti na wana ndeze Biblia zo mawata na igwa tukeka nye ningwenda ila nethe anu kuka mbewenu wanarika na andu make twi county mukulieni ni sawa ino tu atukonenge kibila ki we ukatwika hata na mbivo mukuli akamwika kana murabi akamwika ambe nyuzize witina kwake full record yake tina elora nenda yake bila ki woni chowe hicho tuini akana na county woni chowe hicho kilioni cho mbunge akeka bumuzi kana we hicho kwa mwana ndo no inye na atakuwe ninye titizie ni mmeko mo maru nyene ni tawa migura noni nine twana kundu kuna tanga wo alimu mana atomea wendo manobo wa Biblia na ninaenda na mbunge ne makuka na ni moka mwaiti nani ila mata usakwani utethengewe moni manoka hele menoka mundu zumwikie ni big x mwe nini zawa oka mwithuketieni na ma mwithuketinywe timukeke usakwani na uwe monene munona mwikaza kwe mundu utamutethia na mundu utamutethia ukumwathe kuthii tune na mbado itune wena na namba kuokoka Asante niko ate musese ni wavikia na uvingu kakiliko na ethano kuiga ike tokendo kengera kana kosesengwa niko ate nevikia na usesengwa tuvyano ndula mwende na kuika nundu utiundu aingimetu maanu kuondu wawo ngainda mutongo ese kila hivi ndani na mwana wa vingu kaingi
Kitui kalivu kwa Mutongo TV twende na usome mwene ndi ndotaje mwene ndi mundu endo kukwatia ata na kumundu endo kukwatia ata na natika sia muthia ndatika ili siukite kana tuvikie 10 kilungu. Asante sana. Mundu wenda kutukwatia na muno ula wa wendi musio na muno ulo kwenda kuungama mwanani nundu wa mbai yake na muno nundu wa andu make na muno nundu wa kwenda kwete maendeleo ukenda kutukwatia no ungwatie kwa namba yako ya simu nayo nino 0712 767 198 kana ungwatie kwa Facebook account yako ela ni Patrick Kasimu kana kwa Twitter account yako ela ni P Kasimu kana utukwatie ta kikundi kwisila Twitter account ya @liberation Kitui South kana Facebook account ela ni ya Liberation wamina ko search Liberation Kitui South no tukwatia bau no kithia ntwakwatia yani naitu ende munopio ukaenda kukomana naitu tukomane kuya mesieni twinene ya maundu ma Liberation na muno ona ekali alama Kitui nitugete Kitui na ekali maitu alama ya Mombasa tunaene ni Mombasa na pia no twisosioka kwingi ende alama yako ya mesieni twetele bau ground no iso tuona bau nundu ni wesenza kana twithe atugete na weekend utwathi matuko kenda tukomane bandu bau mwana asa etaweta peta we kutha nibo tukwithia twambite maema ne kana uze kwithia ni twende ya kukunwa anakeliko na twende ya kunene ya munobyo maendeleo na kila kikauna mwenenze ne chao nundu swa yume ya mwana wa mundu na ikaume ya make Kitui South paithia pene kosa yoyote ya muno. Asante. Na tungulile namba ingi. Namba ni 0712 767 198. Yes. Akanamba kwa siani mubea nundu wa kwetwa bandu ni ba Veronica. Nashukuru. Karibu. Utatunga mubea. Mundu wa Motimoneki. Na nye ndona kuya andu ma Kitui South. Tukomanie kutha anarika ukonene withukiwe na itabuo uwondu wilie na tutino ndungi namba yakwa ni 07 2118884 na ningwenda kumisia tungile laingi holote ready. Yes 0707 2118884 bivo wanume pe ana kengwenda umisia ngobia mwana ko ketwa bundi wa Kilonzo na kumisia ngobia nisino siaisie mwana ko ngoketwa ravali ndetei kuma kuya chatune nisino edukesie na no siaisie ko tukomane iku tubikia na kuikwithia na ku muze twithia na niku na alao nzema tusiaisia timwe ni mubea muno Kitui ni kuthio rembarate wa ithi tutiebe ithi tuiyonge lakini tuweta uwo otondo wilie na isamutu yukuna undu tithitwe ciikunwa tikuna na different way sana wande ni wosa kwani tioza kwana undu tza kwana na nitu yumetie tandu na nini zineza ni mweze nitu yumetie na nitu bikira na kubikia na kuikulika na deep tukathi muno tukananga mazama itu tiananga mazama itu tikikaki tite umwenda andu ma Kitui South nitumwendete na twithukiisie tafadhali twithukiisie. Asante. Na ndi tunamba minukilia ndundu ni Kitui kiba Ndundu na Kitui South. Kitui South. Kundu kwita wekanga. Ikanga. Sini ikanga chatune ward. Nenda umutuma kutiko muti. Kuniko musi. Nenda umutuma pe watu ikiyeyo waka mwile tuketwa Catherine. Yes. Catherine kie mutiani wa KCPE ya kwata 322 mwaka wa I think 2 or something. Na nundu kwa maeno kwati atwawa. Na atwawa ekala utwaini mnyake 5 na kwata siana ili itatu. Na kwethu wana mathina ma mutwano na umandini wa mutwano. Ichina kumandini wa mutwano nyake nundu niwenda aende na kisomo na wende to yake enda kusatwika ndakitali no wasiokie skulu. Na eka mutiani alikile 2016 form 1. Au motwa ni asiasi ni leto na asoka skulu. Akwata C+ ndio mutiani wa KCSE. Na uyuti onena second tier KMTC ayeka maundu manasi. First born wake Makueni girls form 3 na second born form I think form 2 form 1 school ye Kitui. Oyu maina fees. Nondo inyane onetiwe ni wona mubia school fees no umie kwa mume no gwenda kwa nise ndoto yake kuteka ndakitali sena sege si maskulu ni maseo
kwa unundu nzoka mutule bakwinu wa nzoka iwa mutongo itikie uya witu mwe mandana na Catherine tu munenga undu mutu no mukwatia mumutethese kwithiwa ewa kisio cheni. Thank you very much. Ngai mwadima. Nimuvea asante na twenda kukwashwa kiwa weta thia ni changita nyenda tekizuelesya Catherine we na kuwa weta maumite ward yemwe na mutumio tumione wekanga chatune na kwa nebone isilani thete kwitu mutomo kiboya ward Catherine neto mumanza na neto make sure nundu niteze kitwi south kwi andu ingi muno mawendi museo ila tu meya moke nundu wa Catherine ninize nimekuka na Catherine ukoka ingi ukoka ingi kwesa sure ataithikie ni muvea muno. Asante ovo Catherine ndo ngokwana watetheka kila tu need no namba yake tiko manena yake na nitisi ili anayekata tutaneza kwita andu angi ithi baani tu ushungulika ithi tenda akita alama te akita na tinene alama te nene. Asante. Usiaise buri butavika mweso wa kilungitu muthanani wa umundi ndetele mwavikia na utabwa ni mwaitu vikia na usiatia ila ukwithi wa uisa kwa mutongoi vikia kusa kwa mutongoi utona ukutethia miaka 5 yukite ukethia nduku thwa mutwe na kuvuva lolotia nundu wa thina tukamane saa monza ndeni wa vilingi wa mauvo masito mako into wa Veronica Siombua Tiwanesa. Mutongo FM Mutongo FM